Fatalo fatu ile na tu de tino Cristo. Ma lo soifua manuia. Ya ma lo foi langi mama. Tato via mfaftaile tu de ne fiafi. Mo foi tato so ta inga nungo de ne. Penga fai langi. Sto soifua. Mai am smatoro tato feido ai. Ya fa so foi ma tato Talanoa ile afionga pa ia de tu de ne fiafi. Ya ma lo lama. Adori soifua maua. Ya tarofa voi. Malo soifua. Pasta. Onu era sunga. Efeso Fonoti. Ya. Talanoa. Pai sina maruru fo le mea a. O tau whaika fwinga tau a mata po karame wha pene. Ya ei. Whaftai le tua le malosi a. Yes. Ya me selo na wai mai. Di mataitai ngai pe tātou ma. Mo e pele wha malosi au fuena le ia wa fo ia. Tūranga wha pene. Nefia. Ya a te tatonu la ta anga ilo ta po karame le nefia. Ne foi vai tau ia le tua umatu le. Esita Yo nei me o mai fai umai dunga me funga ne Faamanatuga pe nanga. Au me o levona. History foi ngali e la foi ne fia fi funga ne. Mai aka ka mo funga ne ka pule ka Faamanatuga. Ole fesidi la pasta mo elo sunga ne fia. O se mea langa tatau se ekaresia cristiano. O le ekaresia cristiano le anga e korsi. Ona Faamanatuina. Le sauniga pa ia o Faamanatuga. Ja, taimo sili. Turangona o se persona fiel telo tala tatou fui mafutanga. O whailonga e loa se ekaresia. Pele wa ona o ina tātou e lua lava i sakara meta na tuina e lea tua ilana e kalesia ia o le baptisonga ma le Faamanatuga me lale e tusa e marasila la sunga te langona o se mea e ala ngā tatau so o se e kalesia o ta ua o se e kalesia kerisiano e ali i a Yesu o na Faamanatuina o le mea o matauina e iai lotu lātou tele o toe pe lātou tele Faamanatuina foi ele sauniga le o le Faamanatuga Ai cristiano. a ka o le lotu kerisiano Au le Faamanatuina pe o le lātou le vana masange tu se ma lātou foi a o ngā whaavai le Faamanatuina o le Faamanatuga ia po le baptisonga foi ona enisi ua manatu fai mai o le lātou mafuanga mai e le maangalo ini anga sala. Of course, e le maangalo se anga sala i le baptisonga ma le sauniga o le Faamanatuga. Ai peitai, o le anga sala le faia, e se ame anga sala, le anga foi la whaatunuina le ekalesia ia fai, o lo whaatunuina le au kerisiano ina ia faia. Fai mai ia Paulo i le muamuanga Corinitus fultasi, lua whaama le lua lima, lua whawai mai o lo tino neu tofi masui o tau. Whamera ia Paulo, i o tau whaia le nei mea Faamanatuga ia te au. I mean, Paulo la kusia, but he quote, ia saunoanga le li i le la sapa. O vula ia ina o si tia le ipu whamai vula ia le o saunoanga Yesu mai, i o tau whaia le nei mea Faamanatuga ia te au. Longa winga la, o le usi kai i le whaatonunga le ngā, le faia o le Faamanatuga o stasi nei o whailonga e loa ele kalesia le atua o le faia o le sauniga pa ia le o le Faamanatuga e loa la le loku i le mea le o le faia o le Faamanatuga e tāua o se sauniga tāua tele i le au kerisiano wa e fai ma Faamanatu le anga foi o tātou tangata ola e loto ngalu. E te mi ua mamawhai ma fuli o tātou loto, ma manatu, ma popole, vale i mea le nei o langa. Ia ai ngalo ai le mea na whaia le atua i tātou lera mai Yesu. Te mi umalawa tau te ai e la reto. Ma inu i le waina tau te mana tua ai lona maliu. Ia o la reto ngai whaima whaatusa o lona tino. Ia o le waina na whaima whaatusa o lona toto. O lo tātou ai e la mawhainu.
o le whailonga lea o tātou talia, whailonga lea o le tātou fola atu ma whailo atu pe o kare sua mai. O sa umatu te amtau whainu o tō whailo atu, lona maliu se ia fio mai o ia, o tātou aila ma tātou whainu. Mai le pito la au tātou, from our perspective, o whai tātou ma taunu unga. We have become the object of God's love. E ala ia Iesu Keriso. No inga la o tātou ai mainu, o tātou talia, o tātou malilia, o tātou patipatia, ma whaafetaia, o whai e tātou mai ua alofa ina, e le atua, e ala le maliu o Iesu Keriso. Ia, o le sime ngā, o tātou o mai whaatasi, ma whaia whaatasi as a church. Whaale ka le sia, o lo tātou a wai whaatasi le sauniga o le Faamanatuga, ta o tuai, lo tātou loto ngā tasitasi. Loto ngā tasitasi o e tātou, pe o ngai ai le mua karinito na sifurusu fiku ngai upu whapea, a wā o e tātou, le toa tele, mai, a wā o i tātou, le toa tele, o le areto e tasi, ma le tino e tasi i tātou, a wā o toftofusia e tātou uma i le areto e tasi. Lo inga le tala, o le, it speaks of the unity. Kusa lawe mai, wa tasi le areto, it speaks of Christ, tasi le tino Keriso, ka pēnā fui ona tasi i tātou. O le mea la le so se lotu lava, i loo manatu, pastor, so se lotu lava la tu te le whamanatuina ma le whaatawaina le sauniga o le Faamanatuga. E le qualify e ta ua o se lotu kerisiano, po se lotu a le atua, po se lotu a Keriso. E sea, le anga whi o le lotu a Keriso, e whamanatua i le maliu o Keriso. Le ta ua nisi o le Lord's Supper, ia po le Holy Communion. O le lotu la o ta ua le lotu kerisiano, po le lotu e ao ai, Keriso. E tau ona whaia le mea lea, e sea, le anga o le wha ioe, o le wha tonunga, o le polo a inga le na a le ao o le ka le sia. E a whai mai, i o tō whele nei mea ma Faamanatuga. Ia so umatu te ai, ma so umatu te whainu ai. Whai mai wala ia, au tō ai am tō whainu, po au tō whai al sauniga lea, lo tō whailo atu, lo maliu, se ia ona o tō e whio mai. O la e ki dia ale. Ia mangingo le la whionga le winga o le mea. Yes. A whaapera o le whaialola o la uanga salala. Ie, lang foi o aka o lola ang sala o le sky. O le sky o le ang sala. O la whakongua mai fai. Au wale whaia kusa maisi mehenga ka o. Ia istanga tau sili atulo la tua tamai nai lo o fionga leli. Ia ngaia po le alava la ko mafuanga ia. But this is really straightforward. Le fatonunga lea ia utou whaia. Ma Faamanatuga. Ia kai pastaro mangingo le mai foi le vai. Ia wengi ko fa pe si foi ma kurang fa pe ni. O ka si ko do pastor kurang ala le tarisua. O hai e tau ona tarisua, ma tau ma mafa e Faamanatuga ai. A oi foi. E le tarisua e ko nga sawi. Ia, e tu sai male, especially lava i le mua karinito, sfumatasi i le whenga fōu. E tu sai la male muli mau mai al whenga fōu la tō ia. E tu sai male whai tau atu ia, ua na awe, ua whai e su maali. Ia po e fo i ua whaola ina nganga. Pe a toi whawhaingo fia atili, o e te tau ona tali sua ma tau mamafa i le sauniga le Faamanatuga ai le a reto mainu le wina wana o le au kerisiano o nga oe ua whai e su maali na oe ua whaolaina nganga o nga o ngā lava i le tusi nā pe ona tātou i loa mamatauina o la kusi paulo kusi paulo i se au whapaupau la tusi paulo i le au kerisiano whamera eo paulo o au fo ina o maua mai le ali ele mea o te tuina atuai a te utou longa winga o la kalangoa paulo i le au kerisiano o la mea o tuina atu te utou le sauninga lea ko lola ia paulo saunoanga Iesu fai mai e o tō whaia le nei mea ma Faamanatuga ia te o whaila fai upu e lua se fulma le iwa tātou te maramarama i ngā i le talanoa mai a paulo i e fōlinga mai o ka ngaka e kalia ia le mea lea na o tangata ua malamalama fai mai ia saunoanga
fionga le ri mai awa o le ai mainu faale mata wa ai o ia mainu wa ai o ia mainu I lona lava faasala ina ua le faautauta o ia I le tino o le ali o le upunga e fesoasoagi I le mea le upunga faautauta pasta o le upunga sauma le upu lengi diacrino o longa winga o le regard as more valuable longa winga ku se siku o lo ai malo winu o ngai ke loa ngai ke mala malama ra menga o e faataua o e amana ia pe o mai su ai mainu fainga me tu te mana tu ai fain Faamanatuga longa winga la o le ai faale mata ule I o lo ai e au male inu faale mata o lo ai mainu e au noa malo mala malama e ngau Cristiano lava la ua iai le mala malama anga le na lona winga ele tatau ona ai mainu stangata ele o se Cristiano ele tauna ai mainu stangata ele I faolainga le ngai le si tu male si anga le tatou no mai tauina ni si fo ekalesia sa pena nga oso mai ai I le olanga au na ile tua pe folinga mai o se faalo alo I tangata le ave ia yo le waina male a retu kusa lava pe le mala mai ka kope poskesiano pusea a kufaloa I le Faamanatuga kufa kwai matangata lava tau te rei loa poskesiano pele ai ale menga it's tau ona manino le lei vai te au ia personally o se le mingau o se le ava o se le faalo alongia ma le alofa ia Yesu le ngā whainga o nisi fo ufa pe ngā ona tuu I tamaiti kausa pe o le lua por kolka usanga whaka usanga kama ki ele iai ma se mala anga they lack in this knowledge ele I iai le mawhai ona whai le mea le whai mai polo I o le whaauta ele I loa ma mala malama o si mea u whai mai ko ngā whamankunga wanga sau whaalua tula wipu ke le lopra le winga ngā mea e fōlinga mai a whapeo o inga ke loku a laile o loku loka mā whaalua mai lau wipu mo le seiko loka mā po aila mai whaalua kula wipu mo le whaamalo longa I think that's abuse of the Holy Communion there's nothing like that I kalakuspa ia pa o le mea la iai aile a reto mai no le waina tangaka kai ko kasingai o le alfong whamoe moe e whai ma Faamanatuga ia mana tua ai le mea na whai le atua e ala ia Yesu a se a me ta ua le mana tua pe la vango whaku ta whole thing e li tanga ia lu tatu I lore leo o ngal tuspa ia o le whaamaua lalo tatu loto when I say humility it's more than just that humbleness when I say humility maloto maulalo nga it's more like our acknowledgement of how we got here o tato failo atu pe feonka ko o mero ka ko feonka ko o mero ka ko o le mea faito atasia le tua he chose us he called us he predestined us he justified us he sanctified us he saved us he redeemed us and he will glorify us so mea umalava nga whai le tua I la le sauniga le ala e whai atu e tu se malau siria pas nga oe ua whaakeusianoina na oe ua whanaufoina na oe ua whaaolaina e le kakau o ngā ingu ma ai e stangata Mosalemi e le tau ona ai mai nuai se tangata Hindu o le whai ke kenga me ta hua te le mele lotu Kirisiano mele le e tamo whai au ia I loa tātou le mele it's not just something e fiol in le sauninga no it is very very important it's a mark it's a sign it's a symbol e loa le lotu Kirisiano o le taimi la whai e tātou e mo mia we need to take time to meditate upon I mea nga whai e le atua mo I tātou e le o se sauninga e whai ingi whaamaro longa e le se sauninga e whai e se whiawata inga mas whaalolongia ma se whaape whaataitai ka maiki ia makukua ifu it's not me su ya yo ipu ba ka wa ai fu se ka se pe ka
fesu ya I po e o le o le wanku ka me vanga le fai mai fifi au ale avela uipu le ngae if you have any grudge against anyone so o ngala ka kelo le ka kala a kung pongo le nga even nga it's still a disobedience ile fato nunga la de ko kun ya kun fa ko nga de ko fesu ya I ai des fa ko nga be fa fesu ya to ngar fa mai Faamanatuga yes o le upura mer Faamanatuga le e fa pe alo suya yo wi e kaunga fai le mea e tusai ma le fasino mai al tuspa pa vatu ele manga longi anga sala se Faamanatuga ai anga sala le fai al Faamanatuga o ki dia le me o isi foi la kalesia se ilonga o papatisoina stasi fatu a mafaile ona partake yes ona talsua ai evelong fa te tenga nga onga o le manatu fo ile especially lava evangelical churches ona Cristiano lo oi the very first thing ka ngo fa o baptisoina oi melanga yaile le taltununga nga oe o baptisoina e ao ona talia Faamanatuga io o le manatu oe baptisoina o fa Cristianoina a peita e yai le avanoa e mawhai ona tupule mea lea o le whaolainga o e le I baptisoina oe pe fia kausanga kaunga e whaolainga e le baptisoina lava oe o ngā le masalo o ko loku koinga fa baptisonga ia po le lavangi vai baptisoi oe mea fa pena e mawhai ona excuse po le mea le ole ai fa ile po le ma na me ko fa baptisonga o ko fa baptisonga ke fa ia mea fa pena so ele taula onga isi mea fa pena le ke le kausami mai ka mafa ile Faamanatuga le ngai le baptisoinga oi so ai le fault pa ile pulenga le kalesia pa fefe au o nga na fa manga le fefe au me wa o me ka fa mama fefe au esa o me nga tona yai so marko nga me fo ngale o va pe o mo fa nga ko mai lo la io la a retoma la wina a ko fa ko le tia ko no poto ina le tautu ia mai masisi kolu masisi that's not right the thing is I'm not going to do this on behalf of my or do ele o mana ka maki pe o fa pulenga o fa taua tua le lua ivas fu matasi o mo granito fa mai o ina ua le whaauta o ia I le tino. O nga, ele mawhai le lua kausanga, kor kausanga, wha kausanga, o na ia le whaauta. O le winga ngā le upunga e lenga I ngā o le regard more valuable, regard something as more valuable. Ele mwheka makinga whaile mea ngā. They don't understand. Ele mawhau whalka mai pifu ka ikanga ka lai kiki poi. Paua le mea ke masenga uwa ai o lai kiki I le mako e kāre si ka iki. Kilon manga yo le mu mo vai langu le fai ma faskeke ranga I don't care po pa focus I want to drink that I want to eat that o se ai ngu se vai langu se ai se faskeke ele ise winga ele o le mea ngā ma fo ma jiki a le mere u fa mamna mai ku spa ia ma kuai ese le winga kaulang kun pere me o lo fai mai pe por karami fai pere me o finangano po da fiongare au fika la akula ia ile au if I would say a curse le I fai mai o le wa ai mai no fa le tau ai o ia ile fa sala lo non fa sala tin longo inga ele kaunga alu ka mai kiki ia le mele alu ya ka ikale makua le kango alau ka mai ki fai mai ia o ava pela e alu ala ka mai kiki. Yeah, that's not fair. They're so innocent. Ele fa pe amanga o kamai ki nga avela ele ia, wa ris kamai ki mako ikangia. E fi manga o ile a reto male woina. La kulora ka ika whakamala ave lola ia, fa whakau almela ave ia ngā ai. Ai oki ai, lewe mai. Te fita kore pepe. Ai mainu ile whaasala. Ile tino keriso. So, o se mea ele kau onga take for granted ele kalesia. Pasta, au le ala ko inga makua fonga ne e kadia e tamaiti. Ona tadia le ko inga le me fa manku. Ala se makua, ala se ko inga HD ki kilo yai.
I mea leo ka mai i se fasi un foi po se kala o de kuspa ia kusai mare. Ele o ia se fasi no manga maoti. Al tuspa ia i le tūlanga. A peta e maul sosoani i le mo kronitos fulta silua valu. Mai a ia su e fole tangata ia te ia. Mai rai. Ile ai o ia ile nei a reto mainu ile nei ipu. Noinga. Pero fatu, ele mawhaila ele whakausanga, ma le lima kausanga, o ngā whaile su e ifo lea. Noinga, e na ol tangata ua ia ile ability e mawhau wai. Ele ability e reason ai, ma malama i mkau sisili, ale tuspa ia ua ia i loa, na maliu Yesu mo ia. Ua ia i loa, o ia ol tangata ngasala sa tauna oti, but instead, o oti Yesu e whai masui o ia. Ole upu ngai whao ngai kuspa ia ole upunga o le doki maso means to try to determine the genuineness of something, or you try to examine, you try to test. Because me fonga le e su ele aulo mo i le afi. Ko ngā mera pe kuso le test le i se i whai pe mo i a e kakau o talia ia le Faamanatuga. Mera ngara whai mai a ia su e fol tangata ia te ia. Su e lava o ia te oe, su e au ia te au. Pa ua te tau ia te au, o na o ai le areto mainu i le waina. Kusa koe a me vongane, ia, the whole purpose o whatonunga e tusa malo kama i loa, ia i tātou le ava, ma le mi ngao lea, i le sauninga lea, yes. Ma le lekaria. I le sauninga lea, ia kai loa, o au o whaolaina, o ani anga sala ia kia au i le ngākai, o nise, o vai aso umai whai ai, au nise tai māsina, kia au ia ula ia, o angi whaale tonu le ngā aso, po le ngā vai aso, po le ngā māsinga, you have to examine, confess those sins i le atua, ia mauki ngoa, e tau tino anga salama sa i le whaamanga longa le atua, o mea umangai la vea le melea, o le su e i fol tangata ia te ia, ngā mawhaila ia lea onga e talia, e au noa ma le whaasala o lo lotu, ia a kusa mawsiri i le matua, ia e tipen lavaranga i le va ai ar whaife au, ma mātua, o le kamaikiki, langa eres kamaikiki e whaisi sawa e stu, wa atamai atu te lenga i lo na tausanga, ia po le hiva kausanga ma koe malama ia o ngā kuspa ia po le varu kausanga ia e ngā lulu e whakasila le whaive au ma mātua ia ngā hei lola i o tūlanga o ngare i o baptiso kamaikiki ia ma whai le talia le Faamanatuga se upu pea whape e se whaatapula ia uia the average age po le iwa i le fultausanga o ngā makanga mawho ngā malama tamai titi i le whai a o ngā sā ia ma le whewhe au ma o ngā wape ngā ia ma o tua le tūlanga le ka o le i si e kālesia o le wha e kālesia ina e ka o ke le lotu pentekoso o le wha o la ina o le wha e kālesia ina ka ngaka ngā le ua mawhainga ai ma ingu le Faamanatuga ma kua ngā sola o lai ki kia pastai o lo ki mo le Faamanatuga pio ke minga ka kifia wa ke mina ngā e o e loi whafula au le kāresia se whawhainga me whia o i se ngofo e kukongu ai le servinga e le o si la kāresia e ris ke minga whapea mātou e o i whafula au nau le kāresia e o peila la whangoanga e lo kamasa e whaipi inga ia al tūlanga le nā i le vāenga tau le matua ia se uma ia le matua o tangata e malama ai ma ia o le whapenga whare kāresia sa ia se la wai kāresia sa e vaso umai whai ele mea nea vai so uma ia whai ara ke le entaro i ke ngofo whai lalo e o anga o kakao entaro ia o ngara o ngasa iei fo ia e o ara o kakao lai ia a whapea la o ke ho lula i lai kira i ki ngā hui vai ke me e ko whangawhara o kai e di se meka ke alui fo i nunga le mele a pe o verso o mai whai ele tali sua lea o le Faamanatuga fo i o mai ele ninga tāua te ninga tāua te le male au ngā mea ngā ka ke
te fia manga o ia I loa o ngai whainga tā o le whatonunga le mea a le whatonunga o lai sau e fui o le upu piksiringa ma mafa ma kakaunga whiwhi so skirisiano o le upu ngā mai whaasala ai mai inu I lona whaasala I le tino kirisi so o le si mea o le whatonunga le mea mai I o tō whaiara nei mea ma Faamanatuga ia te ao for how long se kupu loko mai le ai se I ka ape loko le ai mai I o tō whaiara nei mea ma Faamanatuga ia te ao ia so uma tō te ai mai la ia se ia fio mai o ia longo inga as long as the church exists we're gonna keep doing this se I donga koe ia se koe fio mai Yesu le ara I sau le ara I sau Yesu nonga la fai ai pela awar ka fio awar tu ua awar ku so ngor me le fa kon e kari se ki sangora yes na wa pe on me vonga ka fa pa no sia e foi fisili mai e fo ringa mai o le kan ngo ka o e kari se kristian o le fisili mai ringi e kari se e fa pasta e fisili donga fa ni fia o le me ka wina ni si o ka ta ofi funga le e ile e fa ta tau le winga o le Faamanatuga e po me e fa nga ina pe o le areto ma le wina e me foi ona fa isi na tala ile le tura ia ai mo lava o taua ia e kalesia kirisiano ai ia e kalesia o lo faia le nei sauniga ese taofi ese taofi te tainga la pe o le stuainga viurga uma longa faile talo al faife au ia por taitai por la lava le taunga la to taitai onga avea lola ia leo le areto ma le waina matino keriso like actual body and blood of Christ le viulanga ka o le transubstantiation like what change from a bread and a wine into a flesh and the actual blood mea wharonga sa Italia le tino ma le toto ia le tukusa la mata tau tele tel tonu ai le ngā tu ai ngā whainga langa leo le mea ngā le whaasingo mai e tusa e markala tuspa ia o le mea markala a Yesu o le whaatusa le whaatusa o le tino o le areto ma le waina o le whaatusa ngā o le tino ma le toto keriso o whalang whamakara Yesu e le sisi e ola se wangawa ai lo tino mai no lo toto that's metaphorical metaphor we can't eat his flesh and drink his blood es se nga mea o le winga yo o kala Yesu o se tala whaatusa fo ilea i ai pula ma le sel tununga ngā le ke nga ka o ka anka o le Lutheran tangata lotu Lutheran ngai le view le nga o le consubstantiation for mai a person Yesu with in and under the elements pe se mosteme va vai le nga me mai o le iai Yesu mo la va inta to Jesus person everywhere me kala Paulo Efeso o Yesu le tu tamatau tama ile tino but spiritually is present everywhere in the form of his Holy Spirit I love mai Jesus is present here ile areto male waina mai ole iai ile areto male waina ia ai foi la maresiviu le ala viulanga le te kako le ka ole memorialism e wanga se memorial se me manatua ai o tatola e iai le viulanga wana o se Faamanatuga ole areto le ai kako it's areto it's actual bread male wanga it's the actual wine. When we pray ngale talo tato e whapaia ma whamanuia but it's still bread it's still wine but when we eat the bread la fa mai kala a Yesu ai ele areto lea mai ino le waina lea o lo failo atu lea o le maliu
o keriso o le maliu se i toe fio mai e le se fainga foi le va pe wa vele a reto ma tino keriso a wa vele waina matoto o keriso le ai o le fainga e faatusa o na ongi like symbolic e le fa pe o le ali liu ele le me no bread represent Jesus' body and the cup represents his blood so il viula le tato o elements here like stay the same still bread and still wine o le fainga faatusa le ai o le mea speaks of the bread speaks of his flesh it speaks of lona tino na nuti momoia ia malon toto na famalingi hina tonga la pasta o le winga sa o la sa winga le famankunga o le Faamanatuga o le maliu tanumia ma le tu mai o Yesu o le fa al fatto nuina ai le ekalesia ai le mangaloinga sala ele mangalo ona o le maliu e su keriso mangalo e sala ele mangalo se sala il Faamanatuga o lo maliu o mangalo sala o maliu e su o Faamanatuga la ele va pe ko maliu e ngai Yesu le o Faamanatuga o le maliu e Yesu ai le mangalo se sala mangalo sala ile maliu e Yesu ele mangalo e se Faamanatuga o le maliu o Yesu la pe o le mea wa o ke pe o vale e ula vale le vai sa ko pe ko so fenga le olanga mazinga ko a fa mo sa we ngut e mangalo sala pa ko o ko nga view ai le sta this going off ale ai o Faamanatuga o le usita inga polo inga la fa mai le tua ilana e kale si e fai ai le fa mangalo ina ngiang sala wala mo lo mea fa lua kula ipu mo ai i pe suia e fo ipu mo fa mangalonga ma penga so inga e fa mankunga o le Faamanatuga le maliu o le tanumia ma le tu mai ai le fa mangalo sala ile mangalo siang sa le pe la fo dinga mai o pe o le mamafa le mamafa i desi fa mamafa pe vai fa mankunga mi fa yang sala ke o le fa o le mea tonga faile e Faamanatuga sauniga taua ai le fa pe fa mangalo ngia sala it's a sign o le ekalesia le tu wa ele faia engisi loku fa pau Faamanatuga langa ele imaliu se la kokua ele ile tintanga se la totua ele I fai masui o la toso la totua ole kalesia kerisiano lava ngali tintanga le tua mauki on their behalf o si lotu uma o si tapo inga uma e alu lava kanga kaia ile ia te ia lava ile tu tatou la ele ai ka ke o ala tu ia Yesu ia o masaro pasta o Mark si do la ia ai mo pele mo pe Yesu si me te fifa so ai ia pe tu fa lo te le mta pu Talanoa le fia ia tu pele no pasta Manuel fa mai lo ta po kala me le fia ia fa ftaira sunga mo le ta pu matango fi a po le mea a mo fu sistemi toi o ina au ili ai ona tulanga lo loto fa amata sistemi mta whether ala Talanoa le Uso po tato la vai kalesia ia would be nice onga e tau lava ona matu e manino le tato ele se sauniga taua ne ai sauniga pa ia e taua ile finangalo o le ao le kalesia o Yesu le ia au ona taua ia tato ai onge ma fa ku sauniga ia onge ma me se alo kisa yes me se la fa pe sauniga ia ko nga me funga e mo le upo le tua ile la nga ina upo le tua e mo I foi o le usta inga ile tua le faivi inga ile tua pa o me umanga o me lai fai e tato e ma fai un kako fai e tu sama so mai le tua au le me le it's kind of unique ona o le Faamanatuga o le mea na fai le tua mo I tato it's an actual kau alang fa manga ko se ko sa wa Yesu iyo pa ko no iyo
tu sarama tu masani ai tātou ka ikasir masi ngon mea lea e te tau ona matua i whaatāua. Pe kere whape leanga le mea lea o le whaarabala vea i siwai aso whakoasa. No, I'm not saying leanga le sau le aso sau le. Alo inga lau tala e tāua, tau lau vel keusiano ona iai i le whaamanatuina o le whaamanatunga. Leanga o le ki atoa lea o le whakeusiano o le maliu o keriso. O whaolaina e tātou le ki ofo i aia whamanatuma e tātou mai. Whaile mea lea whamanatunga. Sila fia le atua tātou te loto ngalu. Au le aimale ingu. O se me fai aso uma. Ke o ngalo se se o re koe sau. Pa le singa mea. E ke o ngalo se se ka refa mei se i o koe sau. I ke o ngalo se se koe sau Yesu. Rara wha ngai wha pe o iai dunga koe sau. Ia o se toi wha pa ia tule o. Ia happy birthday i Big Danny. Ia lakari ia Daniel. So le tere ni tau sanga ia. Whakauringa ia sumara sa whaangau Daniel. Ia Daniel a o e whaalongo mai ia manuia lo as whanau. Au ke māku mawhafua le Talanoa le Uso le. Le e kukalenga whaika. A wheswhala inga ia enjoy. Don't worry about us. Le tele mamea ai. Ia enjoy al pāki o lo as whanga. Happy birthday a te oe la tali. Ia paule a pasta mole nei. Afi. Mone atu da ngā whaftahi. So ngā tai fo ia po le. Ta mawharenga Grace Recipient Community Church mo le nei afiafi. Whamanuia le tua. Le ngadue ai tusai mena ngaduenga. Me se lava ne mea alo for potom lata mai fo ipea. E maro sur tino le mawhauwhau. Ia me se mo pele launga a wara whangaino la whamamoe. Ia se matou tara pula le nei afiafi. Whamanuia le tua. Ngadue ngadue. Ia ma o te taritonu ia o le tanu unga ngā o le tātou porkalame le nei afiafi. Whamanuia le atua i lau roto tātou te whaidua i vers fōu. Ma le loftu no le rii soifua. Amen. Nope.